Hükümet 20. Mart Ekim'in 26. Bulbaş Cumhuriyeti'nde geldik. Sol yerde hayt namazı okuyup tuttu. Adam sanacak. والحمد لله الذي جعل الصيام جنة وصدقة وصدق الذي قال للإنسان فرحة عيد الفطر والصدقة بالنسبة ربه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله أحبة الرسول صلى يوم الفطر يوم المكافأة من الله فهنيئا للمعشر الصائمين استقبال الرحمات والعطاءات فهنيئا لمن صام وقام وأحسن الكلام واغتنم فضل الأيام والحمد لله الذي بلوغنا رمضان وإسلامه والحمد لله على أن أعاننا الصيام وأصيامه الحمد لله الذي والشكر أبدا قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كبروا تكبيرا سبحان الله القدر سبحان الله الذي أجاب دعوة سبحان الذي بعث على أموات كبروا تكبيرا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر ولا تأخذ علينا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hayt namaz. Bugün ayet. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا والمسلمين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. Ona kanca meseleler, aykırı meselelerden asıl bulgun soğukluğunadır. Allah'ın özünün sevabının uluk gününün kaptırmaktan günahlarını mağfiret kısın, yakılıklarını ziyade kısın, karan göllerin carık kısın, catkan yerlerin cenneti, rahmetini bazıgını Allah Teala öz rahmetine kalmasın, bir rahmetke ya Allah. صلى الله عليك يا صحبه أجمعين آمين اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آمين. Hürmetli cemaat, dilin yermelerimiz hatasızlar, bugün dualarımız müstecap olasıgan uzun günde, ilk Ramazan'da oturağız. Servetçilerden özüne kol tutarıp şu bizim dualarımızı müstecap kılgın, günahlarımızı mağfiret kılgın, bilip kılgın, bilbey kılgın, askere geçirin kılgın, avalın ahirin, bazı günahlarımızı Allah Teala'nın mağfiret kan bozun. Allah Teala adası bir dördüzünün tuğru yolu kadar olsun. Seferde bir dördünün seferlerinde kadar kan olsun. Sağlık selamatlık versin. Tapkan tıkanığa bereket versin. Sağ sonama gelimiz yurtuzla gelip. Tapkanların yakınlıklarına sarıklasın nasip kılsın. Ona uzun günde oturağız. Şu septeki bula çakalarımız menen. Kilergi şulay bütün dörge sağ solamat yetip. Dağışınday Allah Teala'nın ibadetlerini kılıçtı. Allah Teala bağırduğunuzda nasip kılıp öz puanı asıragan olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Şu bağırdığınız Allah'a amanatsız rahmetke ya. Ayetimiz durma aleyküm. Selamun aleyküm. Bazılarının ayetlerini kutlayayım. Tüm sorunlarımızda. Boş cumhuriyetine namaz bitti.
Adam düzgün çıkma meydan kalmıyor. Özüm atına canlı koşar. Çıkma atına çıkmayın. Bütün şu olur. Aman Allah'a. Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Diyeceğim bana diyeceğim. Bakla yeşil okuduk. Sıktaş. Yeah, you